जोङो केन्द्रीय जितु इउपिपिएल दोलोनि निर्देशआव जोंनि गुरमुआ बालाहाटी प्राइमारिनि सिङाव जोङो सुबुरि सुबुरि थांनानै जोंनि जितु उद्देश्य लक्ष्य इउपिपिएल दोलोनि जाय हिसाबै बे उद्देश्य लक्ष्यखौ फोरमायनो थाखाय जोंनो बयखौबो रायजो राजा जेन माने इउपिपिएल दोलोनि फारसे सहयोग खालामो बेखौ खावलायनाय लेखायै जों पदयात्रा खालामनाय कार्यसुचिखौ लानाय जादों। उद्योगत और केंद्रीय इउपिपिएलर निर्देशत आमी गरेश्वर गुरमु बालाहाटी जी प्राइमारी प्राइमारी कमिटिर सहयोगत पदयात्रा कार्यसूची आरम्भ करिছোঁ। এই पदयात्रार एटाई मात्र उद्देश्य जे पदपथत लग पुआ जिखिनि गरेश्वर समष्टिर व्यक्ति এই गरेश्वर समष्टिर व्यक्तिসকলক আমি এইবাৰ ইউপিপিএল দলে যে এটা বিটিসি অঞ্চলত পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰিছোঁ 17 বছৰীয়া যি বিপিএফৰ অপশাসন দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ তাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰু অনাগত দিনত ইউপিপিএলৰ চৰকাৰ আহিলে ইউপিপিএল চৰকাৰৰ যিখিনি লক্ষ্য উদ্দেশ্য এইখিনি অৱগত কৰোৱাৰ কাৰণে আমি পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ এই गरेश्वर ब्लक ইউপিপিএলে ইয়াত মানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ ফালৰ পৰাও বিভিন্নজন বিশেষজ্ঞ ইয়াত মানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। आमार एटाई उद्देश्य जे गरेश्वर समष्टिर प्रतिटो पदपथत लग पुआ व्यक्तिসকলক निर्वाचनी सजगता करा और परिवर्तনৰ स्वार्थत जाते सकलो राइज एकत्रित हो उलाई आहि एबार गरेश्वर समष्टित इउपिपिएलर प्रार्थी पवित्र कुमार बर डांगरियाक जाते सहारे दिए विपुल भोटत जययुक्त करे तार अनुरोध जनार कारणे এই যাত্ৰা কাৰ্যসূচী आरम्भ কৰিছে। बर्तमान समय आपनालोके इलेक्शन যদি হয় কেইটা সিটত आपनालोके জিকিব চাওক কেইটা বুলি ক'ব নোৱাৰো কিন্তু ইউপিপিএল দলে এবাৰ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন লৈ এইবাৰ বিটিসি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে। এয়া ৰাইজে সহযোগ দিছে, ৰাইজে সঁহাৰি জনাইছে আৰু ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এইবাৰ ইউপিপিএলে এটা নিকা ভাৱমূৰ্তি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। जोङो केन्द्रीय जितु इउपिपिएल दोलोनि